Eka 32 wa mafu lama nga lavisisiwa, SAHPRA veri 30 wa lava nga lova a swi nga fambelana nsawutiso wa COVID, kambe swi kotlane va kume nsawutiso. Va ri ku na swo tala swi nga hoxa xandla ka mafu ya vona, swo tanihi ku kula na mavabyi man'wana. We've put together, this group of experts that look at every single case. So for us to, come to a conclusion where we say it's coincidental, we've gone through a lot of information. Swirho swa palamende va mavandla yan'wana va ve na swivutiso swo tala laha va vulaka na leswaku hi swona swi chavisaka vaaki ku ya tlhava nsawutiso. Mutshami wa xitulu wa komiti u tsundzuxe hi khombo ra mavulavulelo yo biha mayelana na nsawutiso. I think we need to be absolutely mindful of our role as portfolio committee members. These, I'm going to say again, that these meetings are broadcast on national TV. And I am not saying here that any members are doing anything wrong. I have a great concern that the health of our people are determined by the messages which go out there. Swirho swa palamende va pfumela. SAHPRA va ri swi nga pfuna swinene loko vanhu hinkwavo kuma nsawutiso. Va ri nsawutiso a wu vuli leswaku u nge khomi COVID-19 kambe wu pfuna ku hunguta vukarhi bya COVID-19.